از دنگ باش نایه من دنگ دما باش تماشاوان هجا جارپان مدیا سلاورس برنامه جواک و سیاست ایرو به سه میوان خود دیسا دما 1908 دا شکستنا لین هزن باکور کردستان امیویشی رو وابکن به هفدورا همی دارم به هفدورا میدم که خوش در باز بکن تکامج همو تماشاوان هجا او کرم خورا نرینی خو یادی پرسی خونا کنکرت پرس بکو شیرو وابکن پرس وابکن داکو بکاربن حواله می تکنیکی جه بینن پیش ما ام به هفدورا بکارم مناقشه بکن به برنامه جه به هفدورا بکردیرن تماشاوان هجا هر وکی وند زانم بری که در باز برنامه ببن الولات ما بطایبت نخوشکی کرونا گلک دجوارگی بطایبت کردستانی هجا دبن بویش به هر آوایی بکاربه تدبیر خوی نین کسایتی بکنه بلکه نه دولتی که مهی نه توسی که مهی بکاری که خورد با ما بکره تبی امر کو دیدر کردن یکلی خوین نواجبا که به مرحله بکن مصرف بکار بینن و هیدارم همو کس کردستانی هجا بویش وی پراسوناکو بکن ام در باز برنامه خود بن رز دارم ایرو وکی مگوته لدر که ما مستشفی خوجاده شیروه خوی بکرده بوی دمیدا پیش بری بی که نوروز به امی بچن دم بچن روشلات کردستان تیبونی وی و سرپیهاتی و امی گنجشی بکن بشتر امی بچن باشری کردستان اگر که حسن شیروه یم باشری کردستان بکن هزین پیش مرگی که دوی دمیدا تبریک خاده بونن جان امی بچن روجاوه کردستان امی مناقشه بکن سدم تکچونه و چیزوان سدم بوی روله کی سرکه بینه امی وانا مناقشه بکن جبر وی سدم اما یکسر دبی ین تمنی هری مزن اکبران دنگ نایی من ببرن دنگ نایی دنگی من باش از باش فهم ناکم کک نوروز اوی خو علی خو کنترل بکر کرما خورا چونکه دنگی تا جمره باشته گلک باشته جمره نها امی به ما مستعد دست بکن برای خوب بودن ناسین و پیشرا که حسن پیشراجی که نوروز برای خوب بودن ناسین کور بودن ناسین پیشرام در باز اوی روزه بده ما متذکرم که جبوی چارپل مدیا تماشانی چارپل مدیا بکرتی خوب بودن ناسین بری هر تشتی اسراواج حواله خو حسن که باور و که حمزه و گهداروان همه را دکم اما بجن تقریبا 20 سالی جبو که از نویس خود نویسینم و پروانجی بیر آنینم ادی از کابا که خود تعریف بکم یعنی یک جمره بیجه که شکری خوشه کیه از پر دوستم اما بکناسی دیساجی از بیجم 1954 دنگ از فهم ناکم دنگ بومن نای از فهم ناکم و مشکلی تیه و اوکی از باور دکم کامپیوتره که یک باران از دام بکم آن تلویزیون روز بیم چرا که دام که نوروز من نابیز از باور چه دام بکم وکی تی زانین پری جاراجی جیانا خوزاف کورو دور گوتی از کناسی بیجم او هلبسته که پرتوکه که من هیا 1983 نوتو سیا لأوكي دركات بلقاي يعني ناري دو بيشتاورده من ريستيكا كجبوي خواب وجبوي قالي كرد حميان فيساندي
لی مخابیم ببورین ترکیه از ترکیه و بخوینم کردی جی از اجوار تعریف بکم ادبیم که aklım erip de sorduğumda anam dedi ki bana oğul sen kızıl karın yağdığı sarı ineğin doğurduğu kıtlık kıran bir zamanda tarlada çalışırken ben işte o zaman doğdun sen. Yani ev jiyana her kurdekiye çünkü tevellüdame tüneye دیو باوی مجبور که امی بون نظام بون خوندنن ویساندنا و هبو مقاید ندکرن دگو اشته برفا سور هاتیه یا کره پروچیه عسکریه یعنی جی چلکا زر ولیدی بو یعنی شخور اوکه کانی بو و چاهت هاتی دنیای یعنی اوجی مبچه ایرانی کریه که کرد حمی وکی هون سال که روزه که امچه بونه کسی مقاید نکریه اما تقریبا گوره که از دانم 66 سالمه لگوند رشید چه بومه پشتی وی باوی من آنیه باتمانه و حتی هفته ایجی از باتمانه بیم پشتی باتمانه قرشهر öğretmen okulu 4 سال خلاص کرد هفته و ششه دیجی از کتم نبا حرکت سیاسی به مظلوم دوغان را دست بکر و پشتی ویجی مفلاکت آنی سری خواه و ثانی عالی سری همی ملت خوی کردی باکور اما بحاو قاسم مناس بکن بسی منه سپاس که ماموسه گلک سپاس و بخیر هاتی سر چوا هاتی هم ها دیدم چون با کاکاسان کرم که بکرد پایش بو تماشاوانه ما بحثا کرد کرم که پیشی از سلاو کن با همو حوالن تماشاوان و سپاس حوالن کو وی برنامه آمداد کن و سپاسی خواه بطایبه شتر کن حوال حمزه و سپاس با حوالن کو بجدار وی پروگرام بزن اگر کو از خواه بدم ناس کرنه از سال 63 جباخشوری یعنی بینگول جدایی کمه وقت yani pir küçüktüm ku ketim jimnab tevgere kurdi takriben 13-14 sali bum من اوقات قادپه بوم مش بقادپه من دست بکر پشتی رزگاری آلا رزگاری و دمکی چیا بوم وقت پشمرگه هر چار بش کردستان گریام و حول دام جبو کو تشتکی بکم جبو گله کرد و تغییری کردی مخابن تالیه دبون پناهنده yani penabar هیچ ویژیانه بردوامن و حول دادن که روزه که اما بلکی تشتکی بکن yani راستی مرو خواه بدن ناس کرن هنک yani سواله که هنک گرانه از او قصد کارم سپاس که حسن مالات آبابا بخیراتی سر چوا هاته من پشت رالوا بگرن یک نوروت من دبیزه یک نوروت من دبیزه یک نوروت باور کم پروبلم من ده اوه تدهیه اگر تو بکاره بی کرم آخورا بکاره بی کمپیوتر هوته که دوره گلک باش به یا جی تلفن خود بیت سر راست بکه بکه تجمدی اینها یک نوروت سال یک نوروز اوه جه تکنیک نها یک پرسال لطفه بگره جنابی و بگره بکار بری که پیدا بکر از بیگ اوه جاره که دنی بد گرم اوه میبانه خوش استودیو به دنگ نای نزانم دنگم tamam kek Navroz hayan problemi tekniki çara serbe ki evcar kedine beşleri bername ben hem de bugün akıcı tamaşavanı aziz dufazın kek hasa tuj mera dikari kerem akı kurtahi bahsa peyvacı beri 1908 o derketten veya ne kadar roşalat Kurdistan'ı o başvuru Kurdistan'ı بکاری بکرتی گلک بحث بکی و پشرا وکی کادری که این تگیشتی به کادر دا گلک عمره و تمنه و درباز بو بکار به استجمار چیروا بو چی بو سدم لباکوری کردستان
رخصتن یم باکوری کردستان بیکوت سر او بکن نابینه که خنابینه زسدی نود نحوی هم شکسته که خوار بشه به شکسته که جار که بند کربو بگرینا وجینی که نو آماده بکرانا ببانا برفته بی که خورد پیواجه کرم که لراستیا باکورا کردستان دا دیروک و چیروک هر دم هاتیه تکل هفکرن تقریبا پشت 12 ایلان هشته حتی آنها جی چج لکردستان باکور چه بو چه هات سر تفگرن کردستان باکوره حتی آنها جی براستی دیار نبویه نکتیه هولیش در نکتیه هولیش اما تقریبا 40 ساله به هزاران کس تشت بیجن کس عینی که به راستقانه نادج چه بو دیروک ما چه بو و چه هات سر ما براستی سر بیا حتی آنها جی تشتکی نکتیه هوله هر کس به دیروک ل گور باوریامون ام دیروک خبر ندادن ام چیروک خبر دادن چیروک نه دیروک جناب با کردم باکوره دا دیروک وقت چیروک بویه غیر ویاجی به گله کس حول داده کو دیروکی کی فرمی چک او خطریه کی مزنه دیروک نه تشتکی فرمیه نه تشتکی چیروکه دیروک تشتکی رودایه چه روده چاوا بویا سر بیا براستی حتی آنها برو کاره بجه هزاران کس خبر ده هزاران پر هاتیه نویساندن لی راستیه ما حتی آنها جی ایروجی نه هاتیه نویساندن اگر کو وقت هم به تایبت سر آل رزگاری اگر کو هم بسکنیم گره هم عینو که بگن سر تفگیرن کردستان باکور چه بو چه نبو بری 12 ایلونه تشتکی وکیلی ہے هر هجه کی تفگیر کردستان باکور بره 12 ایلونه یعنی آرمان جوان نه آخر لسر کردستان کی سربخوا بو له همو هجن سیاسی کردستان باکوره کردستان و یک ملت و یک ولات حساب دکرن یعنی نکل کردستان وقت راستیا کردستان چاربش بوله و نه ولاتی کی چار ولاتن یا ملت کی چار پرچم نبودم یک ملتن یک ولاتن ل مسئله کو پیش 12 ایلانه که وقت مرو لدنره او راستیا باکوره کردستان یعنی راستیا تفگیر باکوره کردستان شکسته کی مزن نخجه عالی استراتژیک ورزی مرو کاره بجه وک نمونه کم بجن تو هجه کی کردستان باکوره نبه کو حتی 11 ایلان سال 908 کو بجه کو یعنی نستر داگیر کره کی کردستان و منتی وان هبه انجی ند جایتی وان هبه یعنی نکل دیجی وان رانا وسط یعنی سیاست کی یعنی تفگیر کی تنبو لهنک تشت هات کو هارتن پشته کو ام درکتن 12 ایلانه کو ام درکتن دروای باکوره کردستانه و مگلک تشتن عجیب دیگه وقتی که تو نمونه که بدم کوان داره یکم که وقتی هم درکتن کردستان روشلاته روش یعنی پیشمرگه هبو منطقین آزاد هبو نوچین آزاد هبو یعنی جبو ما تشتکی براستی یعنی عجیب بو باش بو خوش بو پشتی چند هفته یعنی چند ماه او خوشی و شاهی و جوانی ادی دست بکر بو پرس یعنی چیه چه دبه جبر چه به هزاران پرس داد کرده هوله جبر ویجی براستی گلک مناقشه هبو به هر آوایی نکشت ناف تن ناف رفن تفگیری آلا رزگاری آنجی رزگاری آن گشت به عمل همو تفگیری دا مناقشه هبو ام بکارم بیو مناقشه کو تیب گهن گره که ام چند خاله سر چند خاله پیوست هم بستکنیم و خستن کردستان باکوره بدخت کن راستی آقا چپ و تفگرین محافظه کار مرو بکاره بیشه ایون کن ناف خط محافظه کار بون خط کی ترادیشنال بود کردستان دا
ایدنجی چپ هزین چپ بون هزین چپ ش ناو خدا بش بون هنده کی بون لایانگیرن سیستم سوسیالیست که ناو نینو که امروز کارا بیجه و هنده کشی سربخا بون یعنی چپ بون لایانگیره تو ولاته کی نه سوسیالیست نبون او مرحله دا گلک تش خاط مناقشه کرن لسر اتفاق به و لسر سیستم سوویت آن چین آرناوت گلک مناقشه هبو جناب کردادا ام مناقشه هر بردوام بو پشت 12 ایلونه که ام بلنریان او تشتی که مناقشه که مکریه گلک عجب کشتن عجب درد کتوله اونا هنک راستی کی کردن می باکر بود. یک حسن وقت برو یک حسن من دیگه جان جناد به از او که جبرتی برا مجال زده بلاف نبه نها دوی دمی دوون درواز روزلات کردستانی هست وکی و کرم کر گوت هر رکسانی که دوی دمی دا کردستانی که سرقه دموکراتیک حتی هنکی وان گوت یکیت و سوسیالیست هم دموکراتی دی بده باشه دوی وارده یعنی وکی اون چون دوی داره سدم شکستن آنا گوره و چی بو شکستنی که بو demoralizasyon ki mezim ya ji tebini ki mezim çi bu ku bizava Kurd nüve deri teşo yani karan beje ki Allah rızgarı düve demeda betri düsüt kes ve doğru sesi kes derbazı Rojavati Kurdistan'ı bu ve derbazı Başuri Kurdistan bu her usace Rojavati Kurdistan'ı gerek peşmerge bir bu bici bu çi bu sedem çi bu ka Allah rızgarı teşo وقت نمونه که از کارن دیگه دست بکن پیش 12 ایلون بلاوا که الله رزگاری کن دنگت نایا دنگت چو نه اون کرم که بجن بگو پیش 12 ایلون الله رزگاری بلاوا که بلاو کریبون یعنی بildiriye ki belawa ki digot devlet kolonyalist juntayı dagirker ما شر دعوات كريه وما جي قبول كريه ومدركت انشيا للراسيه ما هو ومدركت انشيا يمكن لكردستان باشور وروشلات وقتها يمكن لكردستان ابات تشتكي نكو ام لو يجيبوا يعني يمكن لو يخوا اماده بكن جبو الاليه عسكري وسياسي يعني پرورده عسكري سياسي ببينن وام بزبر باكورا كردستان وام دست بكن باوای کی شر چکداری ما بس ما أبو أبا يكم كون وقت درباس كردستان روشلات كون كشام درباس چون درباس باشور كردستان بون باشور كردستان جي وقتم چون جمعية نشمالي كردستان بون علاقة ما بون رب باش بو وقتم چون كردستان باشور او تشتين كو عجب مدي نابين يكتي و إيران نابين هزن كردستان روشلات و صدام آن أساد وانا تشتكي جلك جبوما يعني تشتكي نورمال بو جبركو وقت هم چون بريكو هم چون لوي سر اتفاق بلغي كي پر بدنج ناوی رزگاری و آلا رزگاری ده هبو رزگاری بش بجن رزگاری پنج او سدم هبونا تفگره مبو او گور برنامه اتفاق رزگاری آلا رزگاری یعنی چرچوه که هاتو بو چه کرن گور و چرچوه چه ند بو که ام دست خود درج بکن داگیرکر ایکی کردستان و چه نربو که ام بکاربن علاقه که گل و دولت که داگیرکر علاقه که دایده یک حسن نگیم تیتا یک حسن نگیم تیتا نه کرم که از نهاد بدرد خدا پرسی که بکن باشه بگورت الله رزگری او دم دو گوت که دبه ام تجارت بچه شوی ام دست خونه داگیرکره گلو الله رزگری دست خدا داگیرکری که کسرت سری الله رزگری داره کرم که وقت هم چون کردستانه
او تشتكي مدت المناقشه جناب على رزقري دست بكر دنگستانایا دنگتنایا سب که کو دنگ ام دنگ تد بیزت باشه بس از دنگتنا بی سمانها که حسن پیوست نه دنگ ام بیست از نه گوداری وقتم و اوی ببیست سدام yani Allah gerçekten o da bir ki devlet ki devlet ya problem şey bu. Ala rızgarı deste xwe dirêj nekir devletekî dagirker li ala rızgarı deste xwe dirêj kirî bû hêzên Kurdî ku ji alaqeyê wan li gel devletê dagirker hebû. Yani gotinekî Tirka hebû divê ez kevroş naxwim ez avê kevroşkê dixwim. Meselê me ji ew bû. Serviya jî münaqeşeyekî mezin ji nav ala rızgarî de hebû. Yani ew ala münaqeşeyê ku nav ala rızgarî de hebû ew münaqeşe hinek şunda jî dest pê kir ji nav yekîtî jî bi taybet li nav Komala Rejderanê Kurdistan ew münaqeşe jî dest pê kir. Li gel ew münaqeşe nav Komalaya Zehmetkeşanê Kurdistan jî dest pê kirî bû. Yani başa çubuk kak Hasan. Ez dengê te nabîsim eger tu icaze bidî ez dixwazim aleyhê bisekinim. Kak Hasan ez perspektif ki bu ev ki bir konkret bir ev münakaşa çubuk nava Allah rızgarı Komala Rejderan'da çubuk. Ew münaqeşeyê ku nav Komala Rejderan û ala rızgarî de çibû bi taybet li ser Kurdistanî bûn yani hêzekî Kurdistanî çawa dikare li gel hêzekî dagirker alaqeyê dane. Yani li ser ya münaqeşeyekî mezin hebû. Wek nûmuneyek jî bêjim ew münaqeşeyê ku wextê berdewam dikir yekîtî nerazibînê wan jî hebû yani carna xeyîdiyan ji rojekî Xwedê rehmê li xwe bike kak nişwan hat ji bo me semînerekî da. Kak Hemza tê bîra te her piştmergeyek li vir Bêrîka TV hebû laytêk û yek jî firçeyekî didan hebû. Kak nişwan firçeyê dîndanê xwe derxist. Got ew firçeya xwe be em nikarin vî firçeyê çêkin. Em nikarin xemir didan çêkin. Dev ji ber de Kalaşinkov û gulê wî. Em mecbûr bûn li gel dagirker alaqa dayîn. Tu cara ez bîr ve nakim. Got eger ku îro aqlê min e ku îro hebûye min tu carek min dest pê nedikir şerê çekdarî. Ew wek nûmuneyek e wextê me münaqeşe dikir ew münaqeşe me ji nav Kurdên başî de ji dest pê kirî. Çi bû alaqadayînin li gel devletên dagirker ji bo ala rızgarî hêzekî din dikarîbû dayîne. Li gor Bîrbawerî ala rızgarî bi taybet li gor belgeyên îttifaq rızgarî ala rızgarî pênc ew mümkün nedibû. Yani em yan pêwîst bû yan em rızgarî pênc dev ji berdin yan jî em dikaribûn ku alaqeyê xwe li gel kesekî dayîne. Ew tengasiyekî pir mezin bû. Ew avayekî mirov dikare ew şikestekî psikolojikî yekemîn car li nav kadrên ala rızgarî da şikestekî mezin bû. Yani tu kesek te nedigêşt. Wekî nûmuneyek min bixwe te nedigêşt. Nizarim tu bixwe çi xas te digêşt. Tu jî mesela wekî nûmuneyek em bêjin wî merhlet em bi hev re jî jiyan. Yani ew bi rastî me te nedigêşt. Yani hesta dike tu li navzek rûniştî nizanim li ciyeka pastar de ji aliyê dibe nizanim çi tê diçe yani însan nik ne dikarî vana tahammül jî bike ne dikarî mirov fêm jî bike. Yani ji bo me tiştekî pir xeter bû. Li nav me de münaqeşeyekî hebû. Lê ser vî münaqeşe ala rızgarî têk neçû. Têkçûna ala rızgarî ciyekî din dabû. Têkçûna ala rızgarî li Sûriyê dest pê. Kak Hasan. Ne tenha têkçûna ala Kak Hasan min gudarî dike dengim tê te. Baş piçekî navberê dibe ez dîsa vet germe. Ciyekê têmayê em divê derê em berdewam bikin. Lê ez divê tevnîkê bikim ez nerînê xwe derbarê ala rızgarî de niha tiştekî nabêjim. Belkî ez tenê niha bername çêkî vî bername birêve dibe. Ji ber wê sedemê ez niha berê xwe didim kekê mamoste bire kerema xwe ra tevlîbûna xwe ya yên Partiya Kirakeranê Kurdistan û piştira veketandina ku û sedemê têkçîna li Bakurê Kurdistanê çi ye? Gelo
tane tekçuna bakırı velat hezin yen siyasi yen PKK tişteki normal bu tenya PKK ma edine derbaz bu evsteden tane desteklirina şerri leşkeri bu an sedem edine hebu ama se kerem ki bir asin godari dikir tabi gava ku insan l'insan ki godari bike bir çekiş penceravi dixwaze ku dünyaya fam bike hatta îro mij pencera xwe yani Kure Fatma Reşî ji Hesenkeyfê derketiye hatiye navek PKK û ji PKK pencera xwe dida. Dilê min dixwaze ku ji hevalê hemî hereketa Hêzê Kurdistana Bakur hemî însan ji pencera xwe de mesela xwe bêjin Hesen gerek tiştekî xweş got ez ê wê pêşî vekim. Dîrok û çîrok gelek tiştekî cuda ne. Hatta divê şerê korona da wextê gûnî dest pê kir mi got çîrvanok yani masal, çîrok û dîrok. Sê merheleyê de eva bu ji korona vir de min ev vekirin. Vêga wekî masal çîrvanok dibêjin, çîrok dibêjin evana tiştî gelerî ne. Yani tiştî însan ji xwe re vekirî dibêje ama dîrok tiştekî ilmî ye. Gare insan veya bêje jiyana insana de ya hareketa de ya devleta de merhalen hene. Hatta tespitekî min heye edibêm dünyayê de devletê hemî kur û dûrê wan hene. Yani ne homojenin heterojenin. Hatta yani ew ku menfaata wî devlet çêkirinê de hene têne ba hevdî ji xwe re devletekî çê dikin. Êdî gava ku em dagirkerê xwe li devleta Tirkî dinerin û yan jî Îranê û ya Iraqê dinerin ferxiyetekê nava Îranê û Tirkî gerek em zanibin. Her 5 salekî devleta Îranê devleta xwe dixe tûfê baxima wê dike dîsa xwe digorîne û riya xwe dewam dike. Fakat ji bo ku devleta Tirkî esasê wê temelê wê çirûk e xirabe ye her 10 sala dike. Yani Arabekî wanî gelek xeter heye her 10 salî gerek motora xwe bigorînin. Êdî gava ku em bên têkçûna 1908 de em gerek biçekî her ne heftê yani çünkü emrê insana da 10 sal gelek wexteke ama de devleta de 5 sal 7 sal ne hewqasa wike. 1907 de tespitek min heye dixwazim ku neqaş bikim kek baran ku veya not bike sibê dis ve ev hereketê ê ku wekî neqadir ê ku serekê wan hebin gerek em vê neqaşê bikin. Tespîta min ev e. Edibêm sê hereket, sê partî ji Ankara derketin ve geriyan Ankara. Yek, PSK Kemal Burkay û PSK Kemal Burkay pereke Mümtaz Kotan talî jî Abdullah Öcalan û PKK wî evanan netice itibariyle Ankara derketin, neş Kurdistanê derketin fakat hemî jî ve geriyan Ankara. Çima? Ha divir de em têkçûnê gerek bibînin. û carna jî ez ji xwe re wisa îronî çê dikim edibêm evana weke Bremen Mamosta pirsekî biborîne lêborîna xwe dixwaze pirsekî divê konkret bibe. Niha vegera yên PKK serokê PKK'yê Ankara ji hemû raya giştî re tê zanîn. Rast. Parti Sosyalîst Kurdistan çünkü em şahs û şahsiyeta muhakkak de figûrekî mezin de bizava Kurda. Parti Sosyalîst Kurdistan ha serokatiyê kek Mesut tek birêva dibe. Kek Mesut tek vêga li paytaxtê Kurdistanê gorme li Amedê siyasetekî vekilî eşkere dimeşîne. Tevî hevalê. İnha Parti Sosyalîst Kurdistan tevê mane ki Parti Sosyalîst Kurdistan ve ne geriye evê. Ve ne geriye evê. Emet tikame evî heye. Tikame ji te û hemû hevala heye. Bêku navên kesû keseyatiya bidin şîrovê xwe wisa bikin bi vê şêweyî bikin ev ez gelek kêfbaş be. Kerem kemal wisa. Serçava. Birikim li Hesem godarî bikim min yek biyek ê ku berê PKK hebûn ê ku piştî PKK hebûn yek biyek rêxistin olarak Hindistan'a şahs na. KDP heye. KDP 1946 wekî ku herkes zane muhabatê çêbûye fakat mela Mustafa Barzanî jî
وەکە مۆدلی سۆڤیەتێ لە هەر پارتی لە جیەکی پارچەیەکی سەکسیۆن ئۆرگوت شخۆرە بەکریە گەرم بەیە قبول بکەن yani KDP Türkiye heye ya Suriye heye ya İran heye o merkezi KDP heye avana beri PSK beri PRK beri Bakur hebul ya de dua yani beri PKK disa PSK hebu Komkar naviçi koma navi başan xariçi bu ya Rizgari Komal hebu deda qade hebu kawa hebu tali quk hebu ala rizgariji şxorel bu du perçe etxwazim ku vê em zanibin 1908 wextê ku mihatin berî heştê berî PKK hareketê ku hebûn ê gotin hebûn ha piştî wê 1908 heftê hefta cilasûn derbesî hebû ewana tam pêk nanîn yani hê şertê müdahaleyê tin hebûn ji bo wê jî 3 salê dî jî îdare kirin li gora fikara min ciyê ku vêga ez gihîştimê ez wisa hatime ser evkê xwe ev îhala ku 12 Eylül 12 Eylülê bê kirin mîmarê wê bû PKK û Abdullah Öcalan yani pêşî bi me lêîstin evkê me samîmî ê Kurd û Kurdistanî PKK çêkirin Hilvan Siverek Batman hemî der tar û mar kirin gotin işte gerek asker were asker me xelas bike eva yekemîn proje Abdullah Öcalan bu Abdullah Öcalan berê taşeron bû vêga bûye mîmar û mühendis hatta şevirmendê aqilê devletê ye ama 12 Eylûnê ji bo ku hinî din nikaribûn vê îhalê pêk bînin li ser PKK ma ev yekemîn ya di dua hareketa PKK wextê ku kete hindirû ne Kurd û Kurdistanî bû ji berî de çep û çepîtî û armanca Abdullah Öcalan ji xwe re kiribûn hedef tiştê ku hatin lîstikê me bi hestê Kurd û Kurdistanî xistin safê xwe ev ê kadroyê Kurdistanê Bakur û lîstikek li ser me lêîstin ew jî ya di duayê ya di dua Mamoste biborin hemen pirsekî bir biçek cî konkret bibe yani jalê me de gotinê ve konkret e win mabeste we ew ki win dibêjin derketina Öcalan wekî taşeron derkete pêşiye lê niha jê mîmarê vê tiştê ye vê projeyê birêva dibe yani pêş jî ew tune bû daxwaza PKK yên Kurd û Kurdistanê tune bû niha îro jî yên projeyê dagirkera birêva dibe ez wisa fêm bike rast ya na tiştî ku em nikarin îzah bikin ev ew ancak bi romanekî insan pêk bîne Abdullah Öcalan ji serî de zilamekî devletê endamekî kur û dûr e hevalê wî ku der û dora wî bûn jî mesela eştere tiştekî bêjim avay pişta min e Hayrî Durmuş ki ez serê wî sund bixwim ev pêşengiya wî ez ketim nava PKK 1970 de Hayrî ayrı grubê wî heye Laz grubê wan hene Dersimlî hene êdin hene armanca wan Abdullah Öcalan ji wan re dibêje ki biz em ji Dersimiya ji Laza ji Welatparêzê Kurda hemiye partiyekî çêkin bila mücadele alana me Kurdistan be çünkü gerilla şartı li Mahir Çayan wana ê ku berxwedan nerin ku ew nabe Abdullah Öcalan û çend heb zilamê wî dendikî hene yani ecwar dibên çêrdek zilamê wî ev Cemîl Bayga Duranê êdine êdin jî hatin xapandin mesela Hayrî heger ku sabûna kesinlikle wê hemberî vê proje derketa lakin 18 heb insan hatta bir bam listek heye Ankara grubu olarak 24 heb mütespit kirine 24 heb insana da heger ku he 20 heb dijin demek ki divî şerî de listik heye çima kurê baba çil salekê diminin dimrin û êdin tam çil salî dijîn ev tişekî pir mezin e Abdullah Öcalan taybetmendiya wî medgo belkî partiyekê me rêxistinekî me heye ama her tiş sirrî bû heta ku digîşte Abdullah Öcalan ji sirriyetê derdiket mesela ez jiyana xwe zanim 1978 li Fîsê piştî ku partî çêbûye ez û wî Ferhat em li Günaydin apartmanî
Libahev emrunuştine merkeze bölge sekreteriye Mardin'e çekiriye hatta ku Abdullah Öcalan nahtı bu girtin ev civin dernek etaholi. Ev demek ki dibe çi ev insanı hiç biridir vakti ku hafte bir dua virde tekliyek bir devletlere çekiriye havale hoş itxapine. Liduravi dendik hene. Müşkilata Abdullah Öcalan eva bu 20 saliye miseri sekin hem mesafi nekiriye. Fakat باشه ما مستجان یک تش پرسکی دیجی دیسا پیوا جوکی پیشک راحت بکاری بی او کی نه وند بیژن چیروکا او günaydın apartmanı ki لآمده لتاغا ofisiye لودریه او دیه لودری جوینکی şey bu او جوین پشترا گرتنا او yani diye öcalan evet işte aşkare biye باشه hatta naha PKK yani gerek bahazara evi henin wala terverna vanda henin jboy serkabuni derketinin çiya jboy bawarmendiya van be serkabuna Kurdistan'ı hati şerwana baz tane şerwana bastım ne ku evi bastım yani revebri bastım 20 keseki ya da 24 keseki Ankara'da bastım avana hatta iroroj o duraya geçti da Bakuri Kurdistan'da yine öte geçtin bu çiçeğine bu ki proje ki devleti evi projeyi hinci duhazın Bakuri Kurdistan'ı hatta Kurdistan'ı wala perveri tek beşe. Çima eve bisarnak eve. Yaji çima nagiye. Estefam dikim ama evi gerevin zanbin. Vega PKK o hamir rexistini illegal nekhoşiyek var heye insan nikar serxwara sual bike. Yani dedi bir demokratik merkeziyetçilik. Demokratik merkeziyetçilik dibe bandoreki primazın. Çima em ibn xore sual dikin eser xore nikarin sual bikin. Eştere dibecim. Hatta 1900 hatta notu yeki mebxwe fikara min ebu vakti ko notu yeki az İzmir'i çüme ba Abdullah Öcalan hiç selimi de bu midgo parti hefam şaşıtiya xafam nekiriye. Zani bu safiti em çün medgo em derde xoş Abdullah Rabeji o em van xatay xod biborin dişler riya rast bikin. Yani daxwaziyama Kürdistan o azadi bu ama seri vizlan mıydı? Tişteki usatı ne bu? Jere hakimiyet alanı lazım bu. İroji PKK doza Kurdu Kürdistan'ı rakir kir doza PKK ve Abdullah Öcalan. Em de hinduru de Kurdu Kürdistan'ı eşfaat reji havali xo hamiya rediş bir. Edbin suci mey gran mazın go em apolitik bun. Men nedi mezanı buna meyce grubeki xo çekirna o grubu Ankara tasfiye bikirna o meyvaji kuşli şehit nişan bedanar meclisler ve bikirna. Ama dikkat bikin peki ki de ezbe iddia dikim jagit bigre hata adip olmaz adip olmaz bigre hata sakine hammi kuştiye ona kahraman ilan kiliye. Yani Abdullah Öcalan belki men heye o bavar dikim yeki çepe Türkan bisan dedi ve Öcalan devlet mi? Mugum mi fazladır. Mi fazlaya. Öcalan devlete. Başı Mahmut Hoca. Spas az küçük nabeyni az bedim ecar kidine ve gerim serte emes berdavam bektim. Nehafet gerim mesela bu borine kek Nevruz mukabin hin men nekar bu gırtana evi bername. Evi durem dakika bu karben tabli bername be ne bu sami çare kidine ceradı biri. Kek hasan. Evi mabur. Ve gote le rozulat Kurdistan'ı sedem ki gelek mezne cihe bu ki Allah rızgarı tek biçe. Yani Allah rızgarı o vakitini refisten edin. Çi bu evsedem? Kerem ki? Evsedem çi bu? Rastiya xwale mesele ku eğer mirov bixwaze ku têbgihe kekşikirî jî dubare kir yani em ser dîroka xwe em dîroka xwe nanasin. Wek nûmuneyekî ez ê bêjim têkçûna tevgerê Mela Mustafa 75 çi bû wek nûmuneyekî eğer ku em ser riya hinek bifikirin alaqadayının gel devletekî dagirker hatta merheleyeke her alaqeyda kontrol sedî sed dikeve destên desthilatdar destên dagirker 75 wextê mirov lê dinir 140,000 peşmerge
بحزاران تشك ناوچین منطقین آزاد کری روژێک تا پوچ بوو یعنی 140,000 پێشمەرگە بوون بارێکی گران ئەو چێکێک و دەستی پێشمەرگە بوون وەک پارچێکی دار ji ber ku cebxanatin lojîstik tune eva ji wextê mehatbatê jî mirov sêr bike mehatbatê bijî em viya bibînin em heftê pênc viya dibînin salê heştê jî heştê û heşt jî îro jî ev her berdewam be têkçûna ala rizgarî çi bû du merhele heye yekî Sûriye Şam adın Başûrê Kurdistanê heta anha çima li kadrên endamên ala rizgarî kesê ku birine li Şamê çima çûna Şamê ji ber çû birine Şamê du beşê Kurdistanê de Rojhilat û Başûrê de em bêjin Meqerê me hebû Ciyê me hebû Kurdistanekî azad hebû çima ewana kadrên xwe mesulên xwe yên heremê neanîn li Kurdistanê birin Şamê û Şamê çi bû çi münaqeşe hebû bi ser çi hatin tiş hatin münaqeşe kirin gere em ser vî babetê bisekin kek şikrî wek bêje ku li aliyê pencerê PKK ve dinêre ez ji pencerekî din re dinêrim proje çi bû wextê piştî 12 îlonê PKK bi rastî nemabû yani piraniyê PKK li çi dibû Rastê yani ew darbeyekî mezin xwaribûn PKK bû xêrî PKK hêzên din darbeyekî mezin ji 12 îlonê ji yani ji cunteyê eskerî ve nexwarin piranî hereket kadriyê xwe û serkirdeyê xwe derxistibûn ji derwayê welat PKK jî sicinê bûn piştî 12 îlonê ser Türkiye xwe em zanin li gel NATOya li şerê sar dibêjin soğuk savaş li ew her berdewam bû ser bêquwetkirina Türkiye projeyê Sovyet herdem hebû piştî 12 îlonê jî wextê ku li Kurdên Bakurê derketin derwayê welat li ser Kurdên Bakurê proje hatin danîn ew wext ku proje hatin danîn ki yani ev rolekî dan Öcalan ev rolekî danîne PKK piştî xwastin ev rolê bidin ala rizgarî saat xweş hese wextê ew rolê dan ala rizgarî mixabin kadrên ala rizgarî wî nexwarin dijeyetî kirin dijeyetî kirina wan ser çi bû kadrên ala rizgarî berê ku li derketibûn Sûriye wextê ku li Sovyet hatibû li Afganistan dagir kiribû Sovyet êdî sosyalîst nebû bûbû ki dewletekî dagirker Iraq çi qas dagirker be Sovyet çav qas dagirker bû ji nav ala rizgarê de vî münaqeşe hebû kadrên ala rizgarî ji Sovyetê dûr bû pêwîst bû ku eger ku nav ala rizgarê eger ku birov PKK bixwast derbixistaba pêwîst bû yekemîn rê mirov bidaba kadrên ala rizgarî yani yan bihatibin kuştin yan jî terk kirin piranî wan terk kirin kek Hasan biborî kî evî li ser ala rizgarê perskir dikarî navê wî devletê bêjî ya wî tekilî bêjî kirem ke bihevoka ew tekiliyên ku li ser li gel Kurdên Bakurê ku alaqa danîn yani taşeronên Sovyetê li mintiqê da İKP Partiya Komünîst Iraq Partiya Komünîst Sûriye bû wekî nav deng jî navê Ebu Cerg bû her Kurdê Bakurê dizane ew ku li Başûr bûn ew ê ku li Rojava bûn bi destê wî de hatin gişt alaqê wan hatiye dirîstkirin bi taybet nek tenha ala rizgarî her hêzekî Bakura Kurdistanê ji aliyê destê Iraq kek Hasan min dibîzê lêborîna xwe dixwazim Newroz bêkavê ew bîye online bîye yani dikare ew be eger dengê
یک نوروز اصلا بجيب نوروز بجيب دنه برا یک نوروز که من دبیزی الروح عطيه آره جان تده هذا نوروز نبغى حاجه کک هستن کک نوروز نکار رخصونی شمده از بار کم آلیوی اوه آلی اینترنت ده سکره که کک نوروز دنگ متته بور ستته هگر تو دنگ متته از لیبرنا خوش برای خود خواستم کک نوروز برنامه کدنی دا از ایت بشتر برنامه کدنی بهم نرینی تا و چاودری تلگر ویدم دا امیجار کدنیش باید تماشاوانه چهار پر مدیه او بکن بوجهی لیبی چاقد بد به کمپیوتر خود تست راست بکه باشه که حسن دام که بردام که يعني وقت يعني تفجير كردستان باكوري ديش شنو لسوريا هم لسوريا هناك وان امكاني وان تنبو ل دو سه حركات هبوكو تفجير هبوكو چون وان سوريا براستي بمعنى بو وك نمونه بارتيا سوسياليست كردستان هاتبون روشلاتا كردستان بون وك کوک هات لکردستان باشور بون وک آلا رزگاری باشور و روشلات بو یعنی علاقه هبو امکان هبو و دیساجی چون لشامه رونشتن وقتی چون لشامه رونشتن چون لسوریا علاقه لگل سوریا تو کی جانج کسی دوی علاقه ما لگل سوریا تنبو ام نراسته به علاقه مروف نکاره هر ج پایتخت کی ولایت کی داگیر کرد رونه دیسا جد بنام کبرش نخون نام آبی و خون نه ام سوریه بن نظام ما امکان یکیتی کاردانی ام سوریه بن ما امکان حزب شیوعی عراقی یعنی پارتی کمونیست سوریه ما امکان واندانی یعنی فلسطینیا اما گشت چیروک تشتکی چیروک یعنی نه دیروک یعنی از کبرش نخون آبی و خون مثلا اول وقت مروف لیدنره تکتانا تفگار کردستان باکوره دا دست تاشارون سوویته دستکی مزنه حتی سال 82 وانا خواستن جناف کردستان باکور تفگیر باکور کردستان دا پککی کی درخن او اجالانه کی درخن جبو تایبات جبو آلا رزگاری جبو خوا اجالانه کی تثبیت کری بود اجالانه کی محبو لام آماده بود لمخابن PKK نبود یعنی ناو آلا رزگاری نت کاری بود PKK کی درخن جبر ویجی اوی کرد جایتی وان کرن لسوریه بود لسوریه کادرین آلا رزگاری مسئولین حرم دبیجن از دبیجن مرکز کمیته سه کسی وان لسجنه بون دو حبیوان لچیا بون 19 حبیوان لسوریه بون 6 مهدا یک دانه مسئول حرم نمایه علاقه یک وان لگل آرزگاری نمایه گشت حاصله تصفیه کرن پشتوی تصفیه کرنه öcalan alarızgari. Hatı bu çiya. Ev tiştekülü Suriye ruda bu ve şartı. Rojek, carek, yek dakika, yek kelime ki ne gotine kullu Suriye alarızgari tek çuya. Kadiren alarızgari, alaka van alarızgari nemava. Nemaya. Tut giş hem bu tiş ve şartı. Hatın le navzengi me dest bekir münakaşe ki. Ev kullu ev münakaşe kullu Suriye berdavan bu avay kedin münakaşe kişi hat le navzengi. Sovyet dagirkar تو خواستم که بیشن وقت دوست استراتژیک چه واده بود نو مده مناقشه بود که کردن مین باشور این روشلات علاقه وان لگل ایران و عراق گل وانا مناقشه کن ام رخنه جوان دگرن پیشنهاره که هات ام علاقه آبایی که ام علاقه گل وان دایم
علاقه داينين قال حزبي شيوعي قال حزبي شيوعي سوريا يعني بارتي كومونست العراق وسوريا بأويك علاقه داينين اللي قال بعثكو يا جناب على رزدار دا كسي قبول نكريا ليه شبو او مناقشين كل راستي كل سوريا رودابو او مناقشين كل جناب سرکاتی على رزدار دا هبو او مناقشه كادرين على رزدار و شاخه دا هاتن و شارتن دیروک کی جاره کی دی کرن چیروک او چیروک ايش بردوامه باشه که حسن كاتك وقتك که حسن دبیزه ابي بردوام بكن نهائي من تكامل اوي هي رجي يجي تكنيكالي هي برا برسن يتماشوانا ندد نابانا اخافتني دا دركينه امنها تصب 5 دقيقه كي او بدن دمي كي بدنا رجي برا بكربت برسه تماشوانا جي دركينه برسه وان دركينه هوله دي متكامل هي جهردو بشترنا جبركي كاك نوروز مخابن انها الدربه ما جبر صدمه تكنيكي امي ويجار كي نبغم برنامج بيكو ناف يعني çünkü ناف da ما بك حق برسي في شيء ده حق اوي شيء ده جبر تمام بكي ميثود دبي موسى حركه çünkü بما ناف زادتر صدمه تكنيكيه بچه هوای هاتي فكاتي امچوا بكار مجبوريه که او مثلا مهمه جي تكنيكي ين چارپر مگه تکامه ابه کرما قرانها يكو يك پرسنكين تي لي نكو ناف ين فازن يپرسن تك صدمه تكچونو چيه ج بشتروانه چارپل تي ويجواكو سياسته برا كلام كم بين سر اكران ام پرسپكتيف كلام كم زردام كم بله دوام کن اگر پرسان تمام زخوا وقت هم لید نرن او تشتی کل شاخه جرودا و درکت هوله که جناف آلا رزگاری در خستنا پککه زحمت بود لدی ساجی هولدان اکی هبو کادرین آلا رزگاری براستی دلسوز بون او کل چیابون دلسوز بون حرکت برندان حتی تالیه İşte inşaat la navalar izleri çebu. Hinek heval juma katyan, hinek heval mecri be gor biryar alaqaywan hatın kutkirin ji derketin dervaya alar izler. Ev heval derketin çun. Ala izger hiç cekabu, ev kulu çiyabun. Le münakaşa kılas nebu. İşte em بون دو بش على رزداري بش كي مال باشوري كردستان جناو جم يكتيما وبش كي ماجي ام چون بادينانه يعني دبيجن زاب ناوچه زاب ام لوي قال حزب الشيوعي العراق قال بارتي كومونست العراق اشتي حفت حشت بها يعني بلكي ده مها صالك شندا خبركي هات قوتن جيبينكي ام گرانبها چکن یعنی وک گران کنفرانس کی کنگره کی امle gelen meherin Suriye. Hem geçtin Suriye. Hem disa geçtin Suriye. Le Suriye jî her münakaşa berdewam bû. İşte semaha le Suriye'de gelek tişt hat xuya kirin ku tasfiye kirine ala rızgarî yani tişteki icbariye. لحوالي ساجد رينادان حوالي كو ما يكون خاص ببرجالان اشتتي محبراس على رزقار بردار ربيع بردار ربيع حق ويجي ايرو سبين دستبين نينا كسر على رزقار خبر ده تو حق وينينا كسر رزقاري سر كمال سر ددكو خبر بده چما از استاد بجم کسین کو تنها نکج تبگره کی تکتا آوانا به آوایی کی دیروکه کی
بکاری بو باش خراب کرد ضراره که مزن دانش بو تفگیر کردستان باکو ایرو جهر بردوام یعنی وقت مرو لدنره او تشتێک ڕوودایە ئەو تشتێک ڕوودا ئەم چ قاس لە ناو بوون مە چ قاس تێگەشت و مە چ قاس قبول دکرد ڕاستیە خۆ جارە مە فکر مە دگوت ناڵە ئەو قاس دبە لێ مخابن ئەو دەسترژیەک و لەسەر تەڤگێرێک کوردستانی باکوورێ بوو تەنها ئالا ڕزگاری نەبوو سەر تەڤگێرێ دنجی هەبوو نەک تەنها باکوورێ کوردستانی ئێ ڕۆژهەڵاتی هەبوو ئێ باشوورژی هەبوو لێ ئەم سەر باکوورێ خەبەر بدەن وەک نمونەیەکی کوک هەبوو حرەکەتێکی ڕاستی خۆ نە سۆسیالیست بوو نە چەک بوو تەڤگێرێکی نیشتمان پەروەر بوو شەوێکدا وەناژی هاتم پەرچەکردنێ پێک حەسەن بەشێک وان شەوێکدا بوو پێک حەسەن ببۆرینێ نەها پرسێ تەماشاوانە هەیە گەلۆ ئەس وی پرس بکردن بەرسی بدەن دەی باشتر کەنە یەن تەماشاوانە یەن چارپەل مەدیاژی بێ بکەربن پرسێکۆ ببینن لەبێ دەرێ ڕێژیە تکا من هەیە بەرێ کەکدارە هەبوو نەها میرمزاری هەرێ ئێ بە میرمزاری دخوێنم بەستبا بدەیت داوی کەکدارە بینم پێشێ کەکێ تەکنیکە باشە یان ئەم جار کردنی برەوەر پێش باشە نەهاز دخوێنم یەلۆ سەردەما پەرچەکردنا ئالا ڕزگاری لە شامێ دارا ئەس مەزە پرسە یەلۆ سەردەمی پەرچەکردنا ئالا ڕزگاری لە شامێ چی بوو و سەردەمی پەرچەکردنا سۆسیالیست یا سۆڤێتی لە سووریە کشفکردن ئاننا سەردەمی پەرچەکردنا ئالا ڕزگاری لە سووریە مسئله نه سوسیالیزم بو نه جی سوسیالیست بونه دجی سوسیالیست نه آلا ڕزگاری نبود سەدەمێوی سۆڤیەت دخواست هێزێکی ji کوردستانê da jêr kontrolê xwe da ava bike wek yani hêzekî taşoran ji bo xwe pêda bike ew wexte jî li nav hêzên Bakurê Kurdistanê da herê ku ew ku bi hêz bû pêşmergeyê wan li çiya bû çekdarê wan hebû kadrê wan hebû alaqê wan hebû û tiştekî din kesekî gerem bîr venekin alaqeyên ala rizgarî li gel başûr û rojhilat jî bi rastî pir xurt bû bi taybet têzê yani nêrînê tanzîmkirina merkeziya Kurdistan yani hêzekî ser boy çar parçayê Kurdistan me digot em hêzekî ava bikin yani tanzîmekî rexistinekî ava bikin ew bi yek tanzîm ji bo çar beşê Kurdistan yani merkezî örgütlenme rexistinên merkezî o çar beşê Kurdistan Serbiya jî gelek alaqa hebû ew têz wek hatibû qebûlkirin wek numûneyek birov dikare bêje zehmetkeşanê Kurdistan pir nîzîkê wî têzê bûn Komala Rejderanê Kurdistan pir nîzîkê wî têzê bûn bi avayekî birov dikare bêje tiştekî mezin bû ew ji ber wî jî nek ew operasyon nek tenha dijî ala حەسەن دەبێت ببۆرینە کەک میر مزارê pir sawî heye dibe ya 30 sal bas bû li ser hareketa arazgarê ku me Fatiha ser xwend ka hûn em çi dikin gelo Fatiha ser eger ku Fatiha xwendin be li dîrok gişt gere em ser dîrok jî Fatiha bixwendin a serî da em bêjin li ev roja yekê ve heta anha ji Kurdistanê çi bûye dîrok bûye çîrok bûye gere em Fatiha bixwin yani meعنewî ew e ku em bibin dîroka xwe nas nekin dîroka xwe nezdawin yani çi ala rizgarî beşekî dîrokê Bakurê Kurdistan eva fakta ye kesek nikare vê biguherîne ew tiştê ku hatiye ser ala rizgar lêm bibore ew tiştê ku hatiye ser ala rizgarî
که حبزه یک دقیقه مصاحبت کرد هرنگ او تشتی که هاتیه سر آلا رزگاری نکش هاتیه که 200 کس او هاتیه سر کردن باکوری کردستانه ام نکس بودی ام رقصنه ام هول دادن ببن نونره کی گل یعنی ام بشه کی او گل بود تصفیه کردن آلا رزگاری به فاتحه چه نابه yani wek numune ki Kurdên Bakurên Kurdistanê salên heftê da bê dîrokzanî bê dîrok dest pê kirin. Destê me da tu tiştek tin nebû. Em dîrokê xwe me nedizaniye. Heta anha jî ew numuneyek em münaqeşe dikin meselê Saîd Elçî û Doktor Şivan. Ti destê me de heye. Çi heye? Tin ne? Ser Öcalan bi hezaran tiştê nivîsandin. باشه اوقات انسان مریه آلا رزگاری کس نمریه هزاران کس işkence ditiye هزاران کس حبسه رازانه yani çi ewa dîrok keke Kek Hasan ez bawer dikim nikari ew Kek Hasan yek dakika abxwînî yani Kek Hasan yek dakika yani ez bawer dikim pirsa kek mir mizarî nate فهمتم ما بس تاوی اوه اتشت ازده فهمده که اگر نبسته برای که میر مزاری جار کردنی فرسا خود دوباره بکه ین اتشت فهمده کم دبی آلا رزگاره لباکور کردستان لو پارچکان دنیجی تک چو تصفیه بو یعنی چو آلا رزگاری نما ام چه دکن دبی یعنی فرساوی اوه مجاری دا بو نکو دبی جه فاتحه میر مولی بیتا خواندن یعنی تک چونا ریخستنه به شوه ای که ایرانی لوی داره شیروه کرد گلو فرد هذا بيمكن أن باوركم أجار كدني أو دركتن أبي فرتاوي بيش يعني دبي تكشي راست يعني فاتح معنا دبي معنى ده دبيجة دبي أمشي دكين يعني مثلا ما دبي شيء اگر کو تکچو da ala rızgari وضع بده اگر کو تکچو ne ala rızgari ne اگر کو برفته ne bige ha مرو nikare سبرج خداجی وقت برفت تشتن او هذا به نکاره خو رزگار بکه یعنی او تشتی کو هاتیه سر آلا رزگاری کرد yani seroken ala rızgari kadrin ala rızgari eğer tarih takva ders ver bigirtu bana ew ne daha serime eğer ku em ser haftê pênc hafızayme aklime hinek tiştek hebû biya ew ku salê heşta hat serime ne dahat ew ku hat sere ala rızgari ihtimaleki mezin ew sebebi sere pakê eğer sebep hezeki din be li Kurdistanê be avakirin ew be serê wî jî yani ew tiştek ku hatiye ser ala rızgari ya tiştekî bi Fatiha anjin mesele ne ebe gere em sud bigirin ders bigirin Laz tevgereki destrejiye ki bibe ew destreji dibe çi ewan numuneyekî mezin e wek numuneyekî ez ê bêjim keka te biborîne divê can canan ez nabenê bidim gotinê bidim heqê mafaftinê bidim nîvanê me din ji ber wê sedem birine heqî çêne bi divê warê de îcarê ez dikarim biçek da şîrova bikim rast e li Bakurê Kurdistanê ala rızgarê hêzekî gelek bi hêz bû bi xwet bû piştî 12 îlonê bi rastî jî kete kadê di kadê de Rojhilatê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê tevlên çalakiye bûn di kadê de hebûn yê em dikarin bibêjigê serokatî ala rızgarê divê demê de nikaribû bi bersivîkî mayende ji bo ala rızgarê ji bo şervanê wan ji bo kadrê wan ji ber wê sedemê têkçûnekî bê ew bû bê serûber bû lê hefta îro rojî nirxandinekî gelekî vekirî eşkere derbarê ala rızgarê da serkirdatî de çi kadroyê derece yekemîn yên duyemîn de heta îro cî şîrove natî kirin divekî îro bibekî pêngavekî yên ala rızgarê bikaribin şîrovekî rastî li ser xwe bikin da ku bikaribin rêbazekî li pêşiya bi zaba Kurdistanê jî derk bixînin rêxistinê din jî bikaribin li xwe mûkir bûwerin sedemê têkçûnê münaqeşe bikin ew bikin kek Hasan carkê te vedigerim
از بچم مامۆستا لێبەریەکێ بچم مامۆستا تکامە ji teknîker ya jî rejiyê me heye pirse bibîne ser ew ê ji vekî yekî bi navê HDP ew hebû pirsekê hebû ew ê bîne bi mamoste berdewam bike mamoste dikanî bixwînî çi ye ew za biçûke çavêm nabîne Alî Doğan pirsekê heye ka bixwîne به HDP جه خطه که ایخانت دایه از که رژی را او که من هیه که کم من جه اوی بگرن مذاکره بگرن راکی از بکارون حتر بخویده yani em bavê HDP neqaşdikin HDP çi ye ما باوست از دیسا جه بخویده مجبور که بیرومتی نبجه بایی تامیکوانا ez tiştekîdim bêjim اما سا یک دقیقه کرم اپرا HDP به خطکی خانت دایه به امر دجمن کرده به تواهی کریه به باندورا اسیمولاسیون گلو و چما HDP رخنا نکن هنک لسر و روشه نقاش نکن لگه سلام و ریز من یک تکاکی بجوی اجوی تمرکز هیا بیکو شیروه بکن پرسی خبره بکن دی باشتره که علی دوغان پرسی آخر ما مسکرم که برسیبایی بده که دلال yani jinêj deste nas dikim ez pasteriya xwe mezin dikim ku te îro kek hesen mirada nas kirin vêga tiştekî ew heye aslında ev xuya kir ku mijar gelek fireye têkçûna 1980 na têkçûna 1980 beş beşa PKK heye ya PSK heye ya rizgarî heye êdin heye edvê warîde bi felsefî ez difikirim eştera dibêjin ki mesela bira ji birayê mezin ji bavê xwe bav ji karikê xwe gerek hesab bipirse heger ku îro 20 salî piştî ku ez PKK ji Öcalan cuda bûme li ser PKK disekinim seba ku bandora wî ji wan hereketê din xurtine ama ku ev ji holê derkeve wê dor bê wanê din jî dora sisiya mesela tiştekî ne helakiye gava ku serekê rêxistina hebî insan rêxistinê bitene yan ji endamê wê nikare rexne bikî gava ku tu bahsa pereke bikî bê mimtaz qotan nabe pereke gava ku tu bêjî cudatiya İbrahîm û Mimtaz û ya Xecê ev ya pir mühim e ya sisiya têkçûna rizgarî û ala rizgarî cuda ye têkçûna Kurda cuda ye mesela kek Hasan got hate bîra me ev hereketa kawa wextê ku çû Qamişlo qatliyamek çêbû li ser wê qatliamê min tiştek got ji van hevalê kawaciya re min got herin bipirsin lêkorîn bikin wextê ku ev hevalê we derbasî Sûrî bûne xebera Abdullah Öcalan heye an tune heger ku ez bim Şükrü Hoca bim bê Abdullah Öcalan bê muhaberetê çûk jî nikare bifire çima mesela ava piştî axaftina Hesen min nivîsan min gotiye Sûriye qapanekî Kurd û Kurdistaniyê ji bo Bakuriyayê mesela ji wextê ku tarîxê em lê binerin ji Osman Sabrî bigire ji Cegerxwîn bigire hemî Kurdê Bakur ê ku ketine tengasê xwavêtine Sûrî xwavêtine Sûrî fakat Sûrî xevke ev ji hereketa 1980 jî wir bû dîsa kek Hasan got ez dubare bikim hereketa PKK derbe xwar ama ne ji 12 Eylûlê ji Sixînetîn bölümü mesela heşteyî ez li Filistînê bûm ji Lübnanê derbas bûm hat me hazirî dikir me digot em ê hêzên çekdarî çêkin min û Kemal Pîr wîst ev hevalê xwe em ê li hemberî dewleta Tirkî hêzek çekdarî dest pê bikin wextê ku em li wir bûn ji heştê û heftê duwa heta me haziriya xwe dikir endamê Quqê Dede Qadê û êvanê wana sê qat hevalê wanê çekdarî hebûn müdahale nekirin heta em vê jî gerek neqaş bikin Sovyet taşeronê wî mezin Komünîst Partîsî ne piştî Komünîst Partîsî jî ew jî seksiyon örgütê wanê Kurda hene tê tarîxekî di Romanya yan Bulgaristan Sovyet hemî hereketê Kurda dide hev û ji warê dibêje dibê ero cemdînê üçgenî de em ê hereketekê dixwazin pere û silah ji me şer ji we kes dernakeve
TKP jî nikare tiştekî wisa bike li ser Sûrî dîsa haletê Abdullahê me. Yani gerek hûn bersiva vê bidin. Wextê ku hûn li wir bûn ve heftê û niha navbêna heştê de hêzê wan çekdarî çi qas bû eger ku ew keliya din dîsa Hesen tiştekî gelek xweş got ala rizgarî Öcalanê wê karibû karar bidiya bigota ez inisiyatif distînim em dikevin hundirû heger ku biketa hundirû îro pekî hereketî tune bû. Çünkü PKK û bi Abdullah Öcalan kararê xwe dide û dixe holê. Di siyasetê de ev e. Ha min rabûye Abdullah Öcalan helaqî olarak wê rexne kiriye, nizamçı kiriye ev yan nemîhim e. Ji bo wê em gerek di pêşenga de hesab bipirsin. Ez Abdullah Öcalan bipirsin, wî ji İbrahim Güçlü, Mümtaz Kotan û êdin bipirsin. Heta ku em vê yan nepirsin, wekî dîsa kek Hesen got kêfa min îro gelek jê rehat, çîrok û dîrokê em nikarin şevdî safî bikin. Tu binêrî 24 saate ez û İbrahim Güçlü îş û karê me nivîse. Heyra ku binivîsa çê bibûna me ji yapı kredi İş Bankası Marksizm, Leninizm klasikleri rabir neşir bikirina o hatta min tiştekî jî gotmuş Hasan Cemal'ı. Midgoya bu kadar silahlı mücadele vermeye gerek yok. Hasan Cemal Paşa'nın torunu. Bize bir Kürtler tarihi yazsaydı kurtulurduk. Yani gerek em de asli de nekaşe bikin. Edîsad perşim. Vega numune ki gelek ji bo kek Hasan bejim. Wextê ku nabêna heftê û niha û heştê de di Sûrî'de İbrahim Seven heye. Türkiye Komünist Partisi Birliği. İbrahim jî li wir bû. Migo İbrahim sen de oradaydın, İbrahim Güçlü de oradaydı, diğerleri oradaydı, hepsi oradaydı. Di nabêna we de tekiliya we Sûrî çi bû? Ji min re ew se got. Canekî Sûryaniyê û divê texmê de jî şervan e. Got Şükrî zilamete bi Cemil Esad re dikete tekiliye eme em baş çavuş re, 100 başî re, 1000 başî re. Digo pêşketina yani tekiliya şorişgerî bi muhabarat re çiqas tekiliya te heye. Ji bo wê İbrahim Güçlü çîroka ji min re nebêje. Piştî ku derbasî Sûrî bû, di Sûrî de xefk heye. Ama sen Em çima derneketin. Daha doğrusu hûn çima derneketin. Em ketibûnê. Yani ez xelas bikim. 20 salî sebîjim û xelas bû. 20 salî toprak parası cedbin. Yani ardiya ku li wir kira bû. Kurdistan Firote Esad kitabek neşir kir got li wir Kurdistan ardê wê mesela wî tune ev Kurdê ku Sûrîne ji Tirkiye hatine. Hadi 20 salî evî da. Peki İbrahim û êdin û ê men Enterê got li Sûrî diman. Çima müdahale-i nava Bakur nekirin kardeşim? Başa kek mamosta. Spas ki kek Nevruz naha gelek hoş kıyadaki. Ez hevidarım den. Vallahi gelek hoş dikim. Havaya abet. Korona çu. Tıbkirati Nevruz. Fermo. Babasta. Kek Nevruz'dan gibi tete. Vallahi dikene. Kek Nevruz'dan gibi tete. Na. Kek Nevruz dîsa cem bide. Car kidir. Kek Nevruz'dan giten nine. Den giten nine. Den giten alime. Kerema xura ve eve gohe bikşini belki tür rahatır kısa biki. Yen gohe bikşini je eva xwe. Telefon axuya je kompüter tehlike derece bikşini belki rahatır den gete vere. Kapı cerbine. Kek Nevruz devrildi. Cemi diye. بسوز از جار کدری تبکرم برنامه دمی که گله کرتا و امی مناقشه اوی بکن در روزلات کردستان جبر که دمی که گله کدری که روز مقاده دام و که پشمری که دور 10 سال زیاده تر 15 سال وی در مقاده دام شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو بگیرن شراکت به همیه را رهواتی کر مقاده دا جبر وی صدم تبینی وی پیشنیاری وی گله که به قیمت امی جار کدری گوداری اوی بکن ما مستجاب نها یان تشتی از خوازم بو جناب و هر بیاجی بیجم مناقشه کس و کسیت کرن نه او yani belki na دوی تفاده از نبتره بابا تو رخصتın ne motoru Baran مقداری بکه مقداری کرد
devlet û rêxistin bi şexsiyeta tê îfade kirin. Kerem axura gudarî bike ez dîsazê gotirê bidim kekefa. Yani kes û kesiyetê ne mukadese dibên bête münaqaşa kirin. Lê demek ki kesin ki li vê derê li jiyanê be yani li hayatê be bikarin ber. Wabîne Ji ber wî sedem be niha ji ku dengê me muhaqa bi şêwekê digihîjin yên Serokkotiya Ala Rizgarê jî yê KDP jî yên Parti Demokratîk Kurdistan jî yên rêxistinê dina jî deriyê yani platforma çarpel me ji bo hemûya vekiriye. Tu kesên serbixwe jî têda yani kesên serbixweyên Kurdistanê jî têda. Bu hemûya vekiriye em rê bidin evan hemûyekê da ku bikaribin bixwe şîrova xwe bikin bikaribin bersîva xwe bidin. Em ê wê berderfet bidin. Yek teklî ez ê li gel wan jî deynim da ku mecalê wan hebe bikaribin bersîva xwe bidin bikaribin şîrova wê tiştê tawa bikin. Ji ber vê sedemê bi dezgeha em ê münaqeşe bikin lê berpirsiyarên deraca yekemên jî em mecbûrin li pêşberê dîrokê hesabê xwe bidin. Yani çünkü sedemê tekçûnê deraca yekemîne kadroya yekemîn û Serokkotiya ya jî merkez komîteyan bijin evan komîte navendî ve ew bersîva xwe bidin. Çünkü em belki nifçê duyemê sêyemê çaremînin ji ber vê sedemê ew ê me tune ye. Ez tefam dikim tu Hesen wekî min em milîtanin şervanin. Tu carî Hereketa Kurdî de nava Pekê de min negotiye ez pêşengim. Li ba pêşenga min cih stendiye. Gerek herkes haddê xwe ûka xwe zanibe. İro İbrahim Güçlü, Mümtaz Kotan, Kemal Burkay, Abdullah Öcalan evana serekin. Ev serek gerek hesap bidin me bidin vi milleti. Ava her insanı ku derke ve vakti ku İbrahim Güçlü haftı siyasi nasıl? Mamos enha ber temaşvanê çarpel medya o civako siyaset sözü dedim. Ana ne beje ez karım juare ve ki tişkek Hasan got ez bejim navi çiye Hasan gelek tişteki hoş got. Yani Ala Rizgarı Öcalan'ı Ala Rizgarı. Herkes biliyor ki İbrahim Güçlü. Ev her yek ev ki mamos ecber sedem ez nafazım ve münakaşa yaptım. Navi beje ez bejim. Bu temaşavan ez karım ve sözü bidim. Derece yekeminden berpirsiyarên ve tekçûna ve pêvajoyê da dibe hemû serkirdiyatiye lêm Bakurê Kurdistanê ilk em bikarin bigîjin wan yekînî karin bigîjin wan dikarin tiştekî bêjin masa kerem xwe bisekire em ê mesajê xwe bigîjîne wan bira kerem kin werin bernamê eger ew bikin wexta wan biçê bibe em ê rêz nerînê wan bigirin ve kerem ki werin nerînê xwe li vê derê bêjin pirsin û bersivê xwe ji bo raya geçti ji bo temaşawanê çarpel TV jî ji bo siyasetê jî dikarin şîrove bikin. Ji ber vê sedem em li derê nehalikin li ser kes û kesêtê nehalikin em ê berdewam bikin ev yoku. Kek Hasan niha li Başûrê Kurdistanê em zanin alozî ki gelek mezin çêbû di wê alozî da lê dê tiştekî dinê ew heye dibe mere aliyê dinê jî bibînin. Serokkotiya Ala Rizgarê ku em sê kes dibêjin piştira hinek kesê dijî tevlê pêvajoyê bû bi rêya min yên kadroyê dereceyê kemîn jî ew jî berpirsiyarin di wê pêvajoyê da rolê xwe lîstin nelîstin gora min nelîstin gora bawan eger lîstin bise dibe ew jî carekê dinê bikaribin derkevin medyayê çarpel medyayê bikaribin nerîn ku bêjin di vê demê da lê tiştekî dinê yên mühim bu danime yên ahlakekî gelekî mühim danin yek kesekî pozê wan xwe nebû di evê da ne navzengê ne Rojhilatê Kurdistanê ne jî Rojavayê Kurdistanê ew çandekî jî gelek taybet e ez bavakir teniya di wê Ala Rizgar de ya jî hinek rêxistin dinê jî heye di wê derê jî pozê kesekî xwe nebû tenê yekî ew ki heye yek bûyerikî heye yek hevalekî me li wê derê İlhamî Ereklî bi navê Zîrek xwe li wê derê kuşt li navzengê ez hezar rehm bi rihwî tînim hortekî gelek jîr bû gelekî çeleng bû gelek jî ji bo pêşveçûnê vekirî bû hinek tişt bû sedem derûniya wê têk çû mixabin ji nava me bar kir çû ez carekê dinê bi rûmet wî birî bibîrtînim ez hêvîdarim
trajedik usa jarek edin tur rekesnikten ve de minaki gelek çünkü evci henya ku ciyana ku bedestani ev çandaki de nabana alarız geride ku boz yekesi yekune ki evci şanazi ne ki evan rebebiye alarız gari dayı bingeye alarız gari kerke hasa yani rastya o şanazi ki mezine ev kültüre ku jinav alarız gari da bu yani ev bawariya ku jinav çava bejim ihtiram bu kesayeti u vak mafin kesayeti biraz tişteki hejabu jinav alarız gari da yani herkesek hadde xwad zani bu herkesek bejek u rez u ihtiram xwal hevde dani ev tişteki birasti balkeş bu ev tişteki carna mesela mirov dibe belki ev tişteki ji ali ve çep ve anca tişteki din rahat ve rastiya xwa ev tişteki beşeki kültüreki kırdayeti bu rastiya xwa eve maleki kurd dajit tişteki evha heye yani mirov le hevdu du pareze ihtiramı hevdu digre bere vesabu yani ev nav alarız garda gelek zal bu gelek şu kurt bu rastiya xwa u rast em tuşe gelek tiştabun gelek münakaşa bu rast yani خوني تو هوالكي مجي نرجيا و تشتكي خراب نبو لجيجل كو خد الرحمة خولك براستي بالرئيس ببيرتين إلهامي أريكلي تشتكي ما وندا نبو يعني ما تشتكي وندا نكا بفيا واي يعني جي أم توشي مشكلة كي نبون للراستيا خوشي جرام وك مرنا إلهامي أريكلي جي وك مخابن أو جي نقطة كي رشا جناب على رزقارده از باورتكم تو كسك شي نكاره برستيف جي بده شما لأز دكارم تشتكي بيجم أو هوال جمع قريمة در چبو جم هوالين دن از ناقضم ناف بيجم از شو في هوالي آنم جاري كده از آنیم تقریبا وقت هات نزدیکی 2 ساعت اف هوال رفش خدا ناسکر یعنی دخواست تشتکی بشه ل چقاس گوتنیوی هات تگیشتن ایروجی از باوردکم نهات یگیشتن تشتکی یعنی نقطه کی رش به اوه غیر بیاجی ناو آلا رزگاری دا براستی تشتکی رو ندا لچان ندا لأز نكارم بيجم لشامي نوسع يعني قال دفتر بذكر حتى أنها جد حتى كو دفتر الشامي فنبا مروب نكارا شات يسري على رزقاري بيجي بزانه أو احترامي كو أم دانج قادري خوا مسؤول هرم خوا أو احترام للشامي نهات يدانين شامي دا تشي قالك تشتين خراب بولا يعني أسفلي دكم خبر دم سروانا لا باش كيك حسن شو تشيرو كما تشيرو ثانية تكشونا كي يك ريخسني كنن سدمي من كسو كسياتي نن سدمي ما يعني بروبلم ما لباكور كورد هزن ين سياسي ين كردستاني تكشونا وانا أصغر جوانا يك كني بشر belki me gotu pedeke jwana Türkiye Partiye Kalkare Kurdistan'a yen bereki navi pişrahat duartın bu kip avana bejekiye Parti Sosyalist Kurdistan bejekiye kava bejekiye du aliye o ambejin hin rekistinin grubu dinaji henin avana hamu tekşun ija tekşun luhum mukerhatın de be sedemi zelal kırna ambejin paşa rojeye او لباكر كردستان مقابن چنه و حتی ایروژی او تش او دفعه چنه بو جبر استدام میشه از دکارم سر گوتر تا یک چشکی زده بکم الله رزگار دی ورده چشکی نمونه کی تایبته ایگرتین الله رزگاری شهروانه الله رزگاری و الله رزگاری ما لی سرکاتی الله رزگاری تکر اوجی مینا کی گله کی او بالکشه لباکر کردستان له همو دنیا از باور که چشکی وسا چنه بیا جبر استدامه دبی لیکولینی کی تایبت لوی داره هوا بچه شکلتنه
لێ ئەزێ مەجال بد ئەزێ دەرفەت بدەم لێ بگەرم باکو بکاربم وان هەواڵێکێنێ ڕۆژاوای کوردستانê manin sedemê têkşûnekî bûn dest nîşan dikin divê derê da dest werdanekî gelekî ew heye gerek wet bi tarî heye ketî nav alger û bi zava Kurd yê din ajê em ê münaqeşe bixwazin li gel wan ewa derfetê bidin wan biraderekî da ku li vê derê dereceyê kemîn da desthilatdar bûn û berpirsiyar bûn em ê derfetê bidin wan wan rajê qise bikin kap mêzekin ew ê çi bêje ez derbazê mamoste dibim piştî ez dî vegerim kek hasan lê dibê ew ê tê bersate ji bo ew ê jî hebe çareserî çi ye îro em dikarin çi bikin ew jî dibe em münaqeşe bikin mamosteke cankerem ke hûn jî piçekî nerînê xwe top bikin sedemê têkçûnê tenya bi kesekî çê nabe bi kes bi kesaletîkî çê nabe destgekî gelek mezin heye li gel PKK jî heye li gel Rêxistinê Kurdistanê Bakurê Kurdistan hemî heye baş e yek kesekî wekî ew bi têkilî dewletê me wisa qabûl bikin wê şêveyê em şîrove bikin baş e dereceyê kemîn duyemê sêmîn evan kadroya çi bû çi makî em bijin nava PKK'de ev ti şikestinekî wisa mezin çêbû kî da ku nikaribin yek pirsekê bikin da ku nikaribin ji vê ew ê derkînin bi hezaran ew henin yani can hatin dane çîroka herî dawiye li hendekên li Bakurê Kurdistanê wîzana malbîranekî gelek mezbûn li Bakurê Kurdistanê têkçûnekî sedemê têkçûnê kûrkirinê bûye ewan tişta hemû çêbû derece duyemîn sêmîn da ewan însanekî dibêjin ki em ji bo Kurdistanekî serbixwe demokratîk em derketinin rê mabesta me ew ê ez bawer dikim yek pirsekê jî bi navê Kurd diaspora derkete pêş niha baş bîra me danin lê pirseke bû digote mamoste Şükrî Gülmiş dibêje ki em serxebûnê dêr gelo tiştekî nerînekî wê wisa herê kerem ki mamoste بگا 1978 کرکی من چه بون ناوی تکوشین من ناو کرد ایرو کرمه 42 سالیه پشتی 42 سالا دی جمله جمره گود یعنی نسل کو پکر رمزن بونه وکی نمونه از کره خودم جمره گود گو بابا ده حیات خود ده حرکته که با آ دست بکر حتی اویه یعنی آ دست بکر حتی بود صفر گوتی چید بیجیج مره مگولا والا دلی مده گو او صفره که هیا از یکی بینم پیشیاوی از بکن 10 اما دل و نیت و حیات نابی وکهد مگو از تکچو تکچونا من به حرکت می بود بفکره جی دموکراتیک bağımsız birleşik Kürdistan bigre وکی کود بجین تشتی سر عرده ابن عرده و قادر هجا چی قاس کود کردستانی هبن وکه موزا هنگف همیه بده هف و بیند جی کی ده بکه صفر yani evya tekçune ki gelek zahmete ev insanı kurabe ve betiştek nabe ej kurdiyetavi insaniyetavi her tiştevi şüphet kim hani kevali min hene 10 سالی خود 15 سالی خودانه وکه کوچونه عسکری کرنه لفرانسا لژیونر هاتنه الور جیان خود دوام دکن او 10-20 سالی خود وندا کرنه دبه ما وندا کر امن مقبول نکر جو وقتی خوشبکی درکتمه حتی ایرو بسرکی وی حرکت را مشر کریه جه شر خود دوام دکن لگورامه قادر ای پکی که نوا پکی که ای کو به اندامی شرکرینه سوجیوان جه عبدالله ویجاران پرتره çünkü veki me partiya xo veki parti ne parast heger ku me partiya xo veki partiye ki bi parasta İran nedvi hali devun en ya basit pişti ku Abdullah Öcalan ji Kenya'ya hatta mala xale xwe kongre şeşade dikari bu wan kadra wa endama silah hebu pere hebu her tiş hebu ku ne ku veki merret bikirna bugota ev manevi lideri me iro esire döndürü de jve de hevsar destemede muhabin evana hevdi tamam dikin
Carna Kandil ihtiyacı Abdullah Öcalan'a, Öcalan carna muhtacı evkiye. Mamosta persi min heye ji ber ki hata bîra min ez dibê pirs bikim. Niha di salê 1990 de ez ê bizir bibûm ji Amedê derketibûm li evê bim ser sînyor bûm. Ser sînyor ew çav kovara 2000 hebû derkete ji aliyê doğum perinçek derkete. İngiliz serokatiya Partiya Karkerên Kurdistanê li pêş bû ser nivîskê li ser bû. Digot ki dime da aşka kurdayatî tune ya. Bele. Rast bêje. Ew camê di wê demê da evê tiştê gelek eşkere digote. Yani ne ku piştê girtina ku evan tişta dibêje. Evê tiştê digot. Evan kadroya ma gelo çavê wan nedîdîtê gelo heşê wan têr nedikir an tirsikî mezin li ser wan bû dikaribû ji ortê batanê rakirin ji ber wê sedemê bêdeng ma heta îro jî em nikarin bibêjin ki ev projeyê piştê girtina wê evê tiştê hate guhartin. Çünkü ev not ya da min tiştekî xwendî ev û demdem di medyayê de derkete gelek vekîla eşkerî yek tişkî digote. Min yek wekî kesekî gudarî kirim dibêje problemê me li gel evê tune li gel devletê Iraqê tune li gel İranê nîne li gel Sûriyê tune heta Sûriye alîkariya me dike. Teniye problemê me li gel Tirkiye heye sedemekî li wê derê em ê jî çareser bikin. Bele. Evi böyle zümra keremke şirova. Beri du sala li Hollanda gelek civinekî hoş çêbû ez jî tesadüfen li wir bûm. Salvegera Mella Mustafa Barzanî. Min sê deqa ezin xwest çünkü ez perişan bûm. Bi hewqa Şabaşê, bi hewqa Ewkê, Şatafatê, Mafatafatê min li wir sê rêstek peyv gotin. Migo bavê milleta heye, zirbavê milleta heye. Abdullah Öcalan zirbavê me bû, bavê Kurdistan Mele Mustafa Barzanî bû. Her insan rêxistina xwe li gora xwe çêdike. Her insan mala xwe zarokê xwe li gora xwe tedbîrê ew dîstîne. Ji wextê ku Abdullah Öcalan ji dayika xwe çêbûye heta îro Mama sebep bu. Evlet nahêlî ku ez evkê xwe bikim heta ku ew nebim gerim nebim em nikarim fikrê xwe bêjim. Ama sedê devam bikî tenê pirsek hep ser wî devam bike ez xwazim wî devam bikî. Mesela kek Kasım pirsekê kiriye tu dikarî bixwînî ya ez şere bixwînim. Na bixwîne. Dibêje ki merheba kekbera mîvanê we bo pêşerojê çi dibêjin? Spas. Ya pêşeroş belî min serê min de fikrê min hene ez wan fikrê xwe dibêjim ê ku bawer kir nekir ez nikarim bi kesî bi zorê bînim ser fikrê xwe. Ha ya talê ez bêjim yani tu vê zanibe di nava PKK de insanê qatil melek hemî weke çelik potayekê navê de ne hemî jî bi hevrê girêdayî ne ticarî heta ku nava hindir de bir rastaxînê nabînin yek. Ya di duwa gava ku xavetin derve dîsa zir û zelut dimînin. Yani alternatif tine bê alternatîfî wana mecbur û mahkum dike. Heger te alternatîfekî xort ji derve de bînî sivê dis ve evê ku em dibên mirît ji apojiyê re nabên mirît. Ew mirît wê temam hemî werin bate. Ama gerek tijwara bêjî ez ê tiştekî bidim te işte naxwazim. Ev yek. Ya di duwa ya ku keke Kasım dibêje. Li gora min fikara min hatiye gorandin. Ez ne Şükrü Gülmüş'e kevnim. Amerika modeli şoreş o kapitalist, birya kapitalist ancak Kurdistan çevibe. Yani JVP'de bir çepitiye evke nabe. Her insan gerek jiboy xoy be kesayete özel sermayevi hebe, arabavi hebe, perevi hebe jive zilleta kudbe tedi ev digotin ya proletaryanın zincirlerinden kaybedecek bir şey yok. Yani nesne ki bu saat Kurdistan edetine. Tüne. Proletarya tüne. Jiboy veji Kurdistan insanı ku bixwaze menfaati vite de hebe avaya gerek ittifak bike. Ve roji min visa disaj ez bejim. Neçirvan Barzani cümle ki heviya mıxra kir Kurdistan'a başur
modeli wî gerek İsrailî be ne Dubayî be ha ême ji bo Kurdistana Bakur ez xwe Bakurî dibînim heft ev Kurdistanê Barzanî ji çêbin ez naçim li wir najîm ez dibêm bijî awaya prensê me kralê me ser çava ama ême müşkilata me di Bakur de ye Bakur heta ku insanê me hêviya xwe ji Abdullah Öcalan û ji rêxistinê wî hebin em ticarî nikarin serfiraz bibin çünkü potansiyela herî aktif 6 milyon euro mobilize güç olarak de deste Abdullah Öcalan'dı. Heger ku Kurdê dinê dervî PKK karibin rêxistinekî ciddi ji PKK farklîtî çêkin belkî bibe. Hatta proje min hene. Mesela çima em partiya çêdikin. Heger ku tu partiya çêkî bi navê sosyalîst ve komünist ve çi jî be belki tu hêrs bibî pirs şte dikin ji ber wî ez dixwazim pirsê hêrs nabim tabiatê Musa'ye dema we peş bi bêkek ve serkeftin ji bo nate û mîvanê te pirsa min ev e ku wekî mîvanê bername her kesê xwedî ber pirsyarê vê demê gerekî xusirê xwe bêjin ji bo na paşerojekî gelek mühim bi silavên germên bimînin xweşîre kerem ki mamosta yani edem tamam baş e em dest nîşan dikin wan evî wan Kurtukê masiye wan ji bo paşerojê riya meşî mamosta evî çi nerînê ve heye kîjan partî kîjan eger ki emrê muwefa bike ez ser siratê me yani belki insan mitxine ciyekî ez nizanim ji derve de karin küfriya jî bikin karin hemî methiye jî bikin ê min ev e li taliya emrê xwe de ez dixwazim ku bernameyekî nû çêkin ji dervî PKK PSK Komkar Molkar hemiya min şifra xwe daye li Kurdistanê muxtar çêtir li Ankara ji Cumhuriyê ez Kurdim Kurdistanî me û li ser erda xwe dixwazim ku bijîm ama çimentoyê wê ne dîne ne milliyetçiliğe ne evke ew formülek heye şoreşa Amerîkayî vêga li ser wê fikirim çünkü bi çavekî çepîtî meldîniyayê nerî bi çavê çepîtî Kurdistan çênabe modelekî nû ew jî çend endamê ku wesa mijiya apçekî şixul e em gerek bernameyekî diyarî bikin weke însanê Rûspî ku em bêjin riya Kurdistan bi vî şeklî mümkün e ku ew bibe xelas bibe mütewazî olarak karim wane ku xwe bêjim ez fikrê xwe milîtanî bêjim ya diduwa jî vay vê heftê wê derkeve 1976 heta not û siyam bîranînê xwe nivîstane çar cildê min hene piştî ku çar cildê min derketin ez ê çapemeniyê de bidim ji vê pê de siyaset paydost ticari ez siyasetê ew nabim çünkü min jî İbrahim Güçlü re got ez ê navê wî bêjim tu jî hêrs nebe Duisburgê de wextê ku çêbû heftê siya de ez İbrahim Efendî nas dikim min got İbrahim abi terbiya xwe jî xira nekir min got futbolê de devrek heye insan futbolê dileyîze dibe antrenör dibe başkan dibe ev ya siyasetten tu nikarî jî bîle bikî İdi insanın hene gerek siyasetten beri ku rûswa bibin paydos bikin ê min bixwe ez ê siyasetten paydos bikim ticari siyasetê ez nakim û min netkir jî ama fikrê xwe ez ê bêjim yani heta ku ez bijîm çünkü ji min re îbadet e ez fikrê xwe bêjim ez vî jî nekim tiştekî dînî nemaye wî çavî jî gerek insan me hêviya wan hebe ez ne serokim ne tiştekim sadece fikrê xwe dibêjim spas Babosta evê carek dilin te vegerin ez tenê dixwazim li ser evê ki cenabê we gote yani netewperestî milliyetçî o nabe vê taliyê evê neqaşkirine em ê wî ji ber sewayê bidin ez tenê dixwazim ew bêjim di hemû dinyayê de welatên bi nes teniya bi netewperestî ew bibe xilas bûnin eger ew milletekî netewperest nebe ew milletekî li erkê xwe li çanda xwe li hunera xwe li hemû tiştê xwe neke dibe hemû berî hemû tiştê bi kêmasê xasê dagirkera ji milletê xwe hez bike netewperest bibe ez nabibim wekî dagirkerên yên Kurdistanê bêjekim yek Kurdekî bedele hemû dinyayê her Kurdekî her peşmeriyekî wekî leşker li tê dinya bi vê şeveyî nabêjin Kurd di her damayê bi her şêweyekî
دلنزمه وکی مالا مصطفی مزن گوتیه ام نه شر حز دکن کو مبر خدای چیا دشمنی ما مجبور کردن ما خستن چیا کو ام لوی داره نفهم ملت خود بکر لی کرد دما کی نتاو پرست ببر بوروازی ملی اگر هبانا لباکوری کردستان یا جل همو کردستان باور دکم دی خلاصی هین نزدیکتر ببو از شروع خو گله کرد بکو واسه هندا که کاسا لباکوری کردستان راست صدام تکچونه ما بچکی مناقشه کرد نکو همو چیزی ما مناقشه کرد چونکی تنگر و گله کی مجار گله برای امن کر همو چیزی مناقشه بکن باشه نهال لباکوری کردستان به تایبت جوی تکچونه بشکینه چند رخنیا جل لباکوری کردستان کار و خباتی خود کرد یعنی هر دم داگرکر ری دانن برای کرده همو خستن چیا دا کو بکاره تنیا بشری چکتاری بمشن ببشوی بمشن لی او ترجیح کردان نبی تجارت لباکوری کردستان لو همو کردستان نها شری چکتاری براستی درفتی گله کهوه گله کاسه گله زحمته و جاره شرین کینگین کلاشینکوف نتیجه داینه لأوی لجهان گله زحمته کرم که اون بیشن نها چند رخصتن لباکوری کردستانی و پارت آزادی کردستانی و پارت سوسیالیستانن و که حق پارهانن که کار مشروع لسر آخا خود کن او ده سلاطاری خود ملت خود کرد نکو جداری که دنه دگره چی اشارت کن چی او هیا yani roni heye ki çiğ rekhistin ya çiğ perspektif dikare peşya lubakuri Kurdistan tekçuni valla derkin o vejini kinu desteği kerem ki راستي اخر لباكورا كردستان ب ان پشت شکست تی سال 8 şimdi 40 ساله شکست yani 40 ساله شکستکی مزن کردستان باکور هست. گره ام تشتکی بزنن. باکور کرد نه تنها باکور کردستان. هر 4-5 کردستان براستی گلک مندوبه. یعنی وستیانه. لشر وستیانه، سیاست وستیانه و لتنظیم کرد وستیانه. یعنی او تشتکو او روحیتکو گلک کردستان تدایا براستی روحیتکی başlığına. Yani vakti em dibin tekçun ne tere tanzim ecir. Nav gel de tekçun eki heye. Be her avayı. Le abori, iktisadi, siyasi, psikolojik, çi bejim yani kültürü, zaman be her avayı tekçun eki nav Kürdistan'da heye. Yani peviste em yani stranen nu bejim. Yani stranen kevin edi peren ake. Rastiya koyada. Em nikarim be argumenten kevin tişteki nujen çelkin. Ay yekemin peviste li Kurdistanê Bakurê em bizanin. Em dikarin çi bikin. Ez jî dizanim û hûn jî dizanin li meşkê her Kurdek da dewletekî serbixwe Kurdistanekî azad heye. Li mixabin gîştina ji bo wî armanca ne asan e. Li tiştekî din jî yani ser em vî armanca gîşt xeber didin, münaqeşe dikin her Kurdek jî kêm hatî dibe ala Kurdistan û Kurdistanekî serbixwe. Li ji bo wî çi bingeh heye îro? Haletî ruhiyê Kurd li çiye çinîne? Yani berê em çend bûn, îro em çend in. Em li kû bûn, anha em gîştin kîleri. Ger em muhesebeyekî bi rastî baş bikin. باشه که Yani Kurdistan'da کلام کم چو واسه که حسن بخوام او که زلال بده کیش کلام نمیلی پیدا کو پیشمه بده کیجان کلامی که ام راستی خو پیوست ام کلامی که نو بنویسم کلام نویساندن نو اوج چیه وقت نمونهک زمانه ما تکچه زارن ما به آوای کدوم پرورد بده ولات ما به هر آوایی ج درج محله برده ج آپارتمان پارچه ده yani پیوست ام براستی تشتکی نوجن و تشتکی نو ام بیجن yani وقت نمونه کی ادی دنیا به her آوایی هاتیا گوهرت ام نکارن تنه به سیاست ام ری بگرن سیاست پیوست لگل
يعني رخصتني كوملجاي كردي بيوستا يعني كوملجاي كردي بيوستا بيتا رخص تنظيم كرن یک افسانه بورنا خود فازم که راشید آزارو پرسکی هید به ام صدم تکچینا خود تخن هستی هیزن دروی جیمیوانه و داخواز دکم هر یک 5 صدم تکچین ما رز بکن سپاس و فهم کرد یا دوباره بکن ما فهم كيف نه دا که حضرات بجد ما مستقرت که حسن جی ببسه از ذكرم سر نابي خوا برستي بدم تمام يعني تش مسؤوليتي منها بو ومن تش ذكاري ومن جور من سدم تشبو يعني بيوست هر كردك لب تجري خوا برستي بدا لجور كامل يك ام كردبن ما ديرو كخا ناس نذكر ام ولاتێکی داگیرکەر بوون مە داگیرکەری خۆ ناس نەدەکرد ئەم کورد بوون زمانی مەتنە ئەم ji بۆ کوردستانی me azadî dixwast xwastina azadiyê me bêrizgarî bû yani çawa bêjim rizgarî û azadî me bi hev re nedifikirî Ama bu çar. Apêncî tu carek Kurdistana Bakurê de tevgerên Kurd li gor rewşê polîtikayekî baş neceribandine. Îro jî nîne. Do jî nebû. Ji ber wî pêwîst e yani polîtikayekî nûjem bête avakirin li gel نكش دربای گل يعني او تشتن توا مدلن جاكوبانيزم ادي كيرت تشتك نايا يعني وقت ابن بيجن ام تشتك نو بيجن يعني ام نكارم بفكرين كامل ام نكارم بميثودين كامل هرن علاقه جل خلقي دار وەک نمونەیەکی وەختە چم جەم خەڵکێ دەبێژن تو چتکی چ بەدەل دای یعنی خەڵکی هاتیە گوهرتن یعنی تێوی معنەی کەسێک بەدەل نەدەبە نکەرەش گەڵ خەڵکیش خشتێ بکە بەدەل داین چییە وەک کوردێکی وەختە ئەس بۆ خە پرسیار یا بەدەل چییە یەک بەدەلێک من نەدایە ئەوژی ئەس ئیرۆ دژم اگر کو يعني غير ويت شو بدل كهبه من تايه كيرت الشيكاتيه لا وقت باشا از ناخذ كردكي دن وكمن كردياتي كبكه وبشتي تشل صراجي رونا بجا وكي خوجا دغوت صفر الدا var صفر جينا ما صفر جي خاريه ابجي بو سميت وقت درو فرج خاريبه معنوي ابا ام جرى هول بدن باوايكي دن ام اذكر ميرو بيجم ياو لكردستان باكوري دا انتخابات هبو برساله يكون من اري كاري دا پشتواني كرج خطين كردستاني شو كنت خد انتخابات خلاص ورقم دركت حوله يا براسي ازغريا مفيديك يعني او كسين كل كردستان دا يعني بيجن كردياتي جبو كردياتي تنگي خدان هزن بارتين كردستاني تحذر كس مبلغ كسيكي قصري مدلك يا تحذر كس ام نكارن معنوي ابا ام خا ناگه هنا خاطر از دزانم او كسين كو جبو بي كارجي كارتكن دليوان جواكي من وتاجي شوتيه وانا جي هرتشتي خدانا سربيزيه ليه تيرينات يعني جيك غلطي غلطيه يكي بام جرام جاكوبوني دور فرسكي من اجاري فرسو من يعني راس زمان باشه وكي
حسن بوان وکی کادری که کم که افاسا سرپیاتی که وی کور هیه و تجربه خو هیه لباکور کردستانه دبی ام چه بکن یا جی ون جنابه و دست باین چه کیجا هزه را بکاربنه که ون زانه که لباکور کردستان لهمو دنیایه جواکی که هفدم تنیا به تنظیم چیده به جواکی تنظیم چیده به یعنی تنظیم برسی و جواکی همدم ین او همو دنیایه لباکور کردستان جوا خلاص کنه باکور کردستان دبی رخصتنی که خورد ریکوپک و کردستانی ولایت پرور نتپرست او شیروی منه دبی هبه داکو امبر خودم و داره به شیوه کی وان رابطن به شیوه کی وان بچن جوی به صدام مونه چه بجه بگوتنه که اوه گله کورت بکش بگه برنا او ما وقت ما گله که از بچه سرما مثلا کرم که نه پوپولیزم نه جاکوبانیزم لام دکارن تشتکید وقت نمونه ترکیه بیجن حلقه دخونما yani gere tu waqt di cem gel cem xalq gere xalq te his bike tu gele bi wan rabe yani jiyan û siyaset hatiye guhaştı wek numunek li sertanserî Kurdistana Bakurê du heb kooperatif dîne wek numunek hatta hem bêjin wek bi hezaran kilometre çarkoşe bi hezaran hektar دارستان کردستان هاتیه شوتاند وقت نمونه یا ام دکارن تو تیشک جدست منه ام دکارن بیشین یا هر سال ام 100,000 دار بچین او دار به برسیه که جبو کرد جبو هر داره که ام ناوه که کردی داین یا ام بیشین لکردستان خلق چون هنگیر دفروشن پینیر دفروشن چه زنم چه دکه ام کوپراتیفی که جبو وان داین تکلیه کرده به دکارن به عالیه تجارت و خورتر بکن یعنی خلق بزانه که یا تمام وانا تنها سیاست نکن وانا دخوازن ام باش ببن به آوایی که ام ریوان بکن که ام بکار بین یعنی حتی که تشتک ندیجه خلقیت نکار تشتک وکی ام نمونه ام لی بنرن چار بشه کردستان دا خلق وقت هم دبیجم وستیایه و چی که دنه خلق فقیر بوده دهاتیه وانتنه یعنی پیوسته که ام ریه کی وقت هم دبیجم ام سترانه که نو بیجن گره لناف سیاست ل ام ریه قانال نو بکن یعنی وقت رخصتنی کمالی که بخواد نفخد رخصتنی نبه نکاره سرکبه برای رخصتنی مین کمالاتی هبو یعنی عشقین کردی هبو ایرو عشقین کردی چی نمانه کمالگه بی رخصتنه یعنی مینه سرسری ماینی یعنی امیلاتی که او هبونه یعنی پیوست ام براستی یعنی ری بگن دهان هزین کردی هنه لکردستان باکو باشه که بداخوه حسن دو هوا که خودم تمام بکی نها لأوه ادوارکم حتی بهاری بو لگل سروک گشته این پارتی آزادی کردستان رضا مصطفی اوشک ما صحبت که گرک ترکه تو خاص دو ساعته لو داره گرک بکری دو بشه که ایمه بانگ ما کنگره وانجیل پیشی کنگره پارتی آزادی کردستان ایزی پیشی جوهه ام بانگ همو ولا پروری کرد کن نتا فرستی کرد کن کرد حزن کرد کن لی کردستان دکن ورن نابی مجلس سرکاتیجی همو تشتدا ام وکرین ام مناقشه بکن ام بکارن نابی خوشی ببورین سرکاتیجی تسلیم بکن همو تشت ورن خودی بیت تشت بکن جوی زیادتر جوی راحتر جوی زلالتر بانکی که هی گلو لباکوری کردستان چون باکوری کردستان دبی که ام باکوری کردستان در پرچه خود جبینه او پسا وکری عسکره بیت تشت سرکاتی که پارتی که این عسکره ین لگال وکار خود ماشینه دبیجه گلو ابناء اوتیه دزیکی وکریه بو همو کردستانیا و بدا که بو کاربن دست بدن هفته به هفته کار کنه دو هفته که همه دروازه که ماموسته به هفته هیچ نمیاد درم که دو هفته از دو خاصم بری بدم براسه و وتاره که مصطفی تشتکی پرهجه لی از و تو و که مصطفی اون چند حوالنده یعنی او بنغازی جبو من تشتکی شانازیه
لتيري ناكه ام تشوا هرن خلق يخوا تنظيم بكن مثلا ما أبا يعني باوريا من لقول باوريا من كادرين كيفن بأواي كي بيوستا ري وبكن جبو كسن نو خورتن نو او ام آريكاري وامبن يعني پیشنگی مشنگی او براستی باوریا من نینه شتێکی پێشەنگی ژێ پێویست نینە ئەم ڕێوەکن وانە برا تشتێکی نوژەم وانە بخوا ئاوا بکن کە ئەو تشتێکی گوتنێکی کەک مستەفا دەبێژە جێ خوددایە چوومە من گەل ڕونشتم من سپاسی خۆشی کردیە وەڵا گوتێ برا ئەگەر و هون 5-6 بێن ئەم نکارن تشتێکی بگۆڕینە یعنی گەرە ئەم یا ئام یعنی بگشت ئەم تشتێکی نکارن بکن گەلێکشی هەڵدایە حقیقت هستن سپاس وگه از نقطه که داریم گوترسته تا پشتراتی خاص با خاطر خاطر از مافی عقبانی بدمته ما مست دو دقیقه وقت تهیه ما مست شکری دو دقیقه اما دقیقه که دازه بجم خویای کو اشتر بجم مجار گرک فره تشتی و سافره اوانا دبی چیروانو کاجی خود بس دلویسینم که حسن تشته گوت کوپراتیف از وکوکی که بجم یاشار قیا عزیزم در بخیندار روزه که پره هپیوین کر گو ما مستگو حقاس امرت در باس بود چلو نها ورده تا امر خدا تو چاره سریا کرده چی بینی گو پره من هبی ازش خورا پارتیه کی çekim ya dilevi de aslında banka müdürü yani parti bu ya derdi va kurdi bakur fam nakin ku çuma dibim parti u banka vaki hevin az disab Hasan ra adbim kooperatif u fabrika nan em eğer vega emin mebxa projek heye eştera bejim ne halka milyar aji milyonek euro em bidin hev لبر Almanya İngiltere devlete kerabejin eme 1 milyonek nüfus eme Diyarbakır eme nan fabrikası vekin roje milyonek nan darxinin o nan çıkası yapano teki eme 5 kuruşu befroşun peşi eme zike millete xater bikin çima parti un çetkin çima un çine parlamento bırak keş va çiroka çirvano kaç bırak ne beje va ego partiye van henet çine parlamento haşte hablet vekili derdixin abi en fazla çe hakkı bistinizani ev yandığımız İstiklal Marşı ve Kurdi bixuynin ha hakkı parlamento eve yek gerek endi sere xwe bigorînin parti particilik Ankara ne çare yad dua gerem zikê milletê xwe têr bikin em bê were cem me em ê nam bidin te em ji vî milletê belengaz tiştekî nexwazin Mamosta yek dakika da bu site dakika hatırı xwe bixwazin oğur beşterem eme avqas halas baş tek aslatıcı hatırı xwe temaşawana bixwînin tu siraze bername سپاس بۆ تەبەشوانن هێژە هێویدارم و بەرنامە گەیشت بە ئەرمانجا خوا ez dizanim wext zêde nebû lê ez hêvîdarim pêşniyareke jî ew ji bo Kekbaran Hemze kadrên kevnin ala rizgarî bêdengiyê xwe êdî bibirin pêwîst e yani aynekekî bigirin ser vî mijarê yani tiştekî veşartî ji Dîroka Kurdistanê de bila neme spas ji bo we hêvîdarim ku bernamekî baş bike bû Mamosta şükrî Gülmîş nivîskar Rozan Awan spas dikim Keka Hasan pêşmergeyê qedîm xebatkarekê doza Kurdistanê hûn here bi mala van ava wekî me gote tek Newroz bagiran bixwabin ji ber sedemê teknîkî bikaribe beşerê bernamê bibe em ê bernamekî dinê de muheqeq nêrînê Tek Newrozê bigirin serpêhatî wî li Rojhilatê Kurdistanê bigîjînin temaşawanê çarpel medya TV û em ê şîroveyê xwe nêrînê xwe bi hevdîra parda bikin temaşawanê hêja em hatin dawiya bername diva ku siyaset vê hefteyê
یک تشتی که کارم زیده بکن مثل جواکی که به تنظیم تو جارنا گیجه آرمانجا جواکی که هفدم جواکی که یین ارگانیزه تنیا به ریخستن دیگه ریخستن جدی او ریخستن به خدمت ملت خوب کرد پیشیوان وکریبه مجیوان وکریبه دلیوان وکریبه جبو کرد و کردستانه ام هر یکی جن کرد نتپرست چندی لباکور کردستان خورد بکن لخطا نتپرست این کردستانیا دی هر زده به وکی من سری داجی گوته نتپرستی نه او که نجات پرستیه ام نه نجات پرسته ام نتپرستم جبر وسدم بيجي جوالاتي قاصد داگر کرا زیده جوان حظ کم جبوی ملت چه بر بسیاره بکه استیمه ام وی بکار بگور هیز خو خواتی خو بجیبینم ین شخصیت سر بخواه کسیتی اینکنی کردستانی دبی ونجی هر یک جالیه کی دا اگر 5 نفس بکن 10 نکسه ببن 20 نکن بکن 30 5 7 200 کس همو کس دست وقتی خم بنه بی باره ام به هر دورا بکار بمی باره به هر دورا را بکر جبر که لباکر کردستان نه پارتی آزادی کردستان نه پارتی سوسیالیست کردستان نه جی پارتی دموکرات کردستان کو لاواز بونن لباکر کردستان برتیبا پیواجوی ناده پیوستیوان به همادنگیوان هی پیوستیوان هفخبات وان هی لباکر کردستانه دبی امویت شی خورد بکن کسو که سیاتی جی برپرسیاریوان اوه برپرسیاریا خو بجیبینم کسی که حتی نهاجی بن نبیوان درواز بونن دبی اویده نه تنیا آلا رزگاره لیجین کوب KDP پارتی دموکرات کردستان باکور پارتی سوسیالیست کردستان حق پار کو مدخواست کربون هنک برپرسیاریوان یه درجه کمی درجه بر نخوشیه هوی نه آمده بو تبل برنامه ببن اما برنامه پیش تجار که دخواست الوان بکن اکو بو کاربن اوجی ندینی خو و پرسپکتیف خون بو تماشاوانی چارپل تیوی دیار بکن بمینن دخیر و خوشی دا پاراستنا خوجاره که دینی بکن پیش بره کرونایه کردستانیه هیجا پاراستن دبی ام خو بکن به ماسکه خو به هیجین نیت خو اوی خو بکاربن خو خودی در کبن دم و خوش ببینن لکردستان ببینن به خیمل و خیال کردستان سر خو آزاد ببینن دم و خوش ببینن حتی دم برنامه که دینه خیر و خوشی دا سلام و رئیس